mi pahnih in hmangaih tak ten kumkhua atan tia an inneihna tluka ennuam le hmuhnom a om la ve tun chumah hian khawvela inneihna lar le ropui tak royal weddings pathum te chungchang kan en hodon ani Korean skincare product authentic vek zorna hmun Noel's Cosmetics a July thachunga tan discount run pui an nei dona vun enkol uluk mi tan chuan mai chi animal lawang tin Noel's Cosmetics chi wholesale na hmun pui ani awangin bepop du tan an IG page link le an address comments a kalopin o ama sabera chuan khovel mit fuk na le ropui taka inneihna Princess Diana le Prince Charles te inneihna hi han ente ang July ni somni pakwa sang ka zakwa somriat pakhat khan khovel pum chuan Lady Diana Spencer le Prince of Wales te St Paul's Cathedral London anin neihna kan en ani kha khovel pumin an en hanti hian kan soi war deuh te po a ang theya ma se khovel pumin he inneihna hi an thlirani mi maktadua izasari somnga chuangin he anin neihna ceremony hi difficult tlangin an ena he tianga tamma a innei chu boruak aso sang du ongatin arin om taina po hian he anin neihna hian enge anga itu apera shat lau thule annu pa a pressure sang anti thu asoibok daina tan chuan aswang to anate puitlin na ani ome ama soidan takin Charles si amangai ema a enning theilo a interview na her true story apo khan khovela mei chewan nei ber ani thu asoi hialani he inneihna hi thon thu bua mi ni hial omamoi ania ma se rin lo le be sei lo thil thleng a omnol thung daina chuan ani nei dona ail azo lai hian a khup ain khong ri chu aring lutuka mi zong zong in an she thei hiala asya thu soi Charles pu in a chian te bula asoi dan chuan a hlim lutuk wangin amit tui atla chep ti asoi bokani he inneihna kal te po an show thakhop mai khovel pum huap milar chu an kim ati thei hialang Princess Grace Monaco tele Nancy Reagan Margaret Thatcher baka tello thailo Queen Elizabeth le Prince Philip te po andela chumai baka Camilla Parker Bowles po atel vebok mase ani ero he chu after party lama somtel ani velawani ome mitam tak som lema se anwai chuan anon inlan theilawa daina hian a unaw nu pasal nei ron tello an chung te thanem tak chu asom tello ni in an soibok journalist pakhat Kenneth Rose ja dan chuan engtiknia emo alahu phur om khopang ti in daina chungchang hi aziaka asoi ang ngegin athleng te po ni inalang Charles hian anupui nei nia hian a naval commander uniform thuam fam kim nen ain lana mase dot soilo chuan Charles ai ma in Diana hi mi te mit fuk na ber ani ome akurha ki David and Elizabeth Emmanuel te design ni in TV vela lalfano te korhak ni oma moyani a pal sing khat le anti-glaze baka akorina nu ringot po hi fit somni pangala ya sayani he akor design tu te hi zalen na zaw tak pek ni in Diana po hian aringam hle a result po besay ang che aran ni reng bok he tiang gaun dang dai le romantic hi chu mo tur ala om ngai lo bok nen 80s chawela mi te soi kai le Anton Ber ani chau ta re ngani Dynamo kor chunga hian bo pol omin sakor ke wa chi horseshoe rangka chaka siam an phum roboga he thil hi good luck charms ni in any attend ma zong khan he tiang hi a om ti po Diana hian a shabi klau ni in a soi Sumay baka lal nu ne na changa lal lukhum ho mai lavin Spencer tiara chu Diana hian a kim boka an chung ka tan chuan he thil hi chin chha tlak tak ani ome a unaw pa in a nuwa entertainment tonight ne na asoidanin anin nei zo nu tlai lama party an bo saina a Diana chu hlimin nuam ati hle a nima sela alu anatlat thung a chan chu tiara akhum ngai lo wangle chumini a zinga changa akhim wang ni in asoyani he anin neihna a mi te soikai hat pakhat le chu anin nei thu tiama Diana in thu pakhat a soikan hi ani ome thu zom ti chu soikanin he hian khati lai hun khan mi te soizui a hlo hle a ma se chu ai mi te ngai event hlo zok chu Diana in Charles ming a soidik lau hi ani ome azam de unge ni
aming masa chu soi masa in Charles Philip ti tura Philip Charles ti in asoy ni ome mase hei hian zak taka siam hnekin mi te ngai natle du ron a hlo le lin pha hlo thung chuti lain Charles po in an thu tia ma cham la hin my worldly goods ti tura thy goods ti in asoy ve boka asoy swal ve shim nge a in ti thu le hla thiam lutuk chu ril devin athak danglam ti ero tu shiat thei ani to lo anua anin nei na chungchang Charles na soina chuan mi zong in du sakna mil hlan boka engkim thazel turin min du saka chumai ba ka hetiang mei chedu om i nei thei hi iwan nei hle mai ti in min shil na sa hle bok ti in asoya ama ngei po chuan van nei a in ti hle ti asoi bok mo chian te Clementine Hambro kha kan la sherenge mo charchi la tuno kha ani klupalin a chapani kha khata khan Diana chukun nyamin imongi so emni ti in nem takin azubia a hetia azuti hian he no pangte po hi aron hlim chaule mai ani ome he thil hian Diana nun nem zia le that zia aron ti lan ba ka an hun ton me ka anarvas don te lul nen ache dan ri ro kho itak hian ami zadik tak aron pholang ni in mi te chuan an soyani Diana le Charles te Inneihna kumsang ka zakwa somria chawa mi hi Inneihna ropui le lar tak ni in ala soi thei renga chutiang che chuan William le Catherine te Inneihna po hi annu le pa te Inneihna ang boka ropui le tun lai ani ve bok kanchat angin William hian Kate hi Kenya a propose ti chuan April ni somni pakwa sang ni som pakhat khan Westminster Abbey Queen Elizabeth le Prince Philip te Inneihna muna ani neita ani sombek mi sang ka zakwa velin he Inneihna hi an chima chumai ba ka mi makta dua chuangin khovel munshang shanga changin anlo enbok keithian idring tok takin pressure omlo ang mayin aila zoa amo korpo a royal rui mai za tak nal taksi ati thei ome amo kor design tu hi Sarah Burton le Alexander McQueen te ania lace korban tlon atak samil takasiam le anu ringot po fit kwala ya sayani lalnula ni mai tur hakatan classic takni ma se tunlai mongnu te hakle entonatana tunlai taksi ani ati thaya soi ang takin khovel munshang shanga hemo korhian enton ahlo ngal na sa lebok sumai baga keithian Cartier Hello Tiara Queen Elizabeth ta a ho chu akhim boka heian lalfanu ni om hlia hlein achwa ati thayang oversea lo moi tak ani ringot anin nei ni a thil thei ngil thei lo tur pakhat chu William omdan hi ani keitin mai chama thlen hian William chuan idu om tak zet imoi tak zet ani te in alo shil camera le dan som tur tam takara hetianga an pani in kara indu na moi zeta an tilang hian mi te ril ru ani in mi te en non zin berpol ani ome he Inneihna hian mo chian Kate unaw pa pipa Middleton chuan mi te soi zui a hlo pha hle a Prince Harry po in mo pa chian role ne takin a playbook chumai ba ka an mo chian te takte Grace van Kadzamin Buckingham Palace pathara mi pui out home wanga abenga hop chuan mi telom a hlo in soi zui a hlo hle boka khalak pakata pe chuan nu patuak thar te inkis la hin Grace chuan lom wanga mi pui out home chu nin mel takin abeng alo hup bok anin nei na hun sera zo hian William le Kate hian sakor tolai lir mangin London khopui chu an fangkwala mi puite chibai bokin hemenu hian bathara mi puite ma a inlan na hun an man ba ka nu patuak thar info na masaber an nei bok hemenu hian Prince Charles sa Aston Martin balloon le just ready license plate info amang nge hin in nei thar te hian Buckingham Palace chu an chwa sana lalti ti oma moi le tha inan che ati thayani Diana te Inneihna khachu suang to na ang maya mitha acham reng thei khopa moi ani a William le Kate te ero a royal tradition hlia thung amoya adang daya a fel fai ba ka laina nai le du sak tak tute wangin a ropui le zwala ti thayang tuna chuan Meghan Markle le Prince Harry te Inneihna lama hanlut le ta ila ani pahni po kumjat lai anlo innei ta reng mai Meghan le Prince Harry te hi me ni som pakwa sang ni le som pariata innein royal wedding dang te ang thau ni lovin entir le lanti ro pui tak aneya
suang to ana ang may le sin ngaihthlak tak ani bawk. Harry le Meghan te hi July sang ni som parukhan blind date anin tonga. Ang kum le November sang ni som pasari a in hualin. Kum sang ni som pariat fawanga anin na yani. St. George Chapel, Windsor tiam tlate antilai kovelin at lirani ka. Helai mun hi Harry tan suan apoy mo hle ome. He chapel hi Harry baptist ani nakmun ani may baka. Prince Charles le Camilla te kumsang ni som panga a anin von nakmun ani bawk. Mauchia na hian Harry le Meghan te hian puitling aya no pang an manga. Anlom tak zet. Prince George le Princess Charlotte te suan. Hemini hian mi te thinlung an ruk sak ani ringot. Prince William ro chuan Harry best man ni na chanvo anei thunga. An misom te po star chanem takan ni. Meghanin su sa achan pui te anin lan cha in. George le Amal Clooney te po anin lan boka. Zumay baka James Corden, Julia Carey, Tom Hardy le Charlotte Riley te baka. Carey Mulligan, Serena Williams, Idris Elba, Beckham te chung kwa le mitam tak an telani. Royal wedding ay ma chuan Met Gala Windsor edition ti thai turin milar an fuan khom cha a. He tiang ani wang te po hi ani ma na. He Inneihna hian $1 million som li chuang man ralani a. Lal chung ko Inneihna chuan sen sautam na per alani ti in an soi hialani. Chuti lakin hemini ami te thinlung ni em tu chu Lady Diana sha reng na thil te hi ani ome. An pangpar khoya chuan peonies var le rose var an manga. Heng pangpar te hi Princess Diana pangpar ngainat ber te anni. Meghan boke po hi Harryan adu zong takatlan khom ngei te anni bawk. Muntina ano sha reng na tur thil ain hung ati thei ome. Meghan boke ya hian forget me not par atel boka. Harry chuan interview na a. Anu thei hilani launan engpo ti atum thu soi. Zumay baka Harry hian Diana unaw nu Lady Jane Fellows chu tu soi na hun asiam sak bawk. Lunch reception na chuan Diana chian chatak Elton John chu ama sha rengnan perform tu rasom ani le boka. Anu khathi to ma se ama ngi launan le engti kongi motala teltir vezel nan hun chatak anduang ati thayani. Mechanical hi clear white color given key design ania. Tunlay takle lalte hak takamoy siyamani. Angong dana filfahin. Avail po fit som paruk vel setasay ani boka. He avail hiyan pangpar siyang som nga patumlay may Commonwealth ramte enti na atan tui par ani bok. He hiyan mumang ramami ni mamoyin alantir baka. Atiara Kim su Queen Mary Diamond Bando ania. He hi kumsang kazariya som kwa patum vel siyamani. Anin na idahun hit chun laya chan ni in. Tutiam te ansam zo a nu patuak thar te hiyan Windsor panin. Tulay lira chuangin mi puitenen in na ilom na le chibay buk na annaya. Heng Inneihna ropui takte aya mi te soy lo chu. Meghanin ayla zo alaya Prince Harry nukul hi ani ome. Anti chindan chu zom lavin. Heti la hiyan maunu chu enturi na hoileta. British Inneihna chuan maupa te bul an khen ma chuan. Maupa ten maunu an engay lawani. Ti chuan Meghanin Harry bullet khen chuan zoite in. Imoy takzet. Kavanay takzet ani ti in alaw sila. Maunu ta na alom dan tur chu soy tiya may tsipo anilaw. Inna izungbo na hiyan Meghan hiyan Wales Gold. Queen Elizabeth Beck abuna. Harry Eroin Platinum zungbun abun thung. Lalchung kwa amipate hiyan zungbun anbun vak ngay lawangin. Hey hitil keng dang daive takanibok. Anin na danglam na dang le chu. Kung tam takalal chung ko ti chindan anti lawang hi ani ome. Entirnan Meghan chuan. Ail hi achan ve chu ama ina zo a. Achan vedang chu Meghan pa alokal thela wangin. Prince Charles an ashwai thung. He anin Inneihna hian Reverend Michael Carey chuan Inneih sermon thazet asoy baka. Ani hi African American Episcopal Church head ni thei masaberani bok. He hian nu patuak thar te namle ziarang in anlaw na satakin aphaw langani. Mga ina hian chakna mi choi kang thei tu le minti zalen thei tu a oma. Chutiang chia chuan Princess Diana, Kate le Meghan te hian anin nei thutiama, thu oi, thu zom ti chu an cham tel lawani. Royal wedding pathum kan soita ka hian engber hian nge ithen lung ne bera ropui iti ber. Comments lama lo soi vela o.